chim khipui thir tu te chibai vek ole voin January ni som le pariat thole ni ania chim khipui thir tu te le subscriber zong te lodam zel ula Thuthar tak te nen kanin komzui zel don nia tun tuma hian Lawngtlai district chung Thuthar omte kan thlir hawanga Shileng me ka Lawngtlai district din hun thar lam ber kan ngai thabok don ani darkar som ni le pali kalta a khan Mizorama COVID-19 positive mu chu thar sang khat jang ni som Hriat anoma heng zinga pali chu Lawngtlai district mi le sa anni nimin lama khan Lawngtlai red manga sample test pakwa chi anoma shikai thar mu chu anom lova mi pali mu chu te hi lengpui airport a mu chu anni tichuan hetiang hi tun a Lawngtlai district COVID-19 positive kan ni dan kan din hun ani dedicated COVID health center Lawngtlai a hian panga tuna hian en kolme kan nia Lawngtlai khopi chunga home isolation ada somni le pathum an oma sangau a hian home isolation ada za somni le pakhat anomeka lungtian a hian home isolation ada som le pariat ombokin Lawngtlai south a home isolation ada som le pakwa anomek bokani tichuan tundin huna Lawngtlai district a COVID-19 positive song hi za som riat le pakhat ania voin lama khan shivei en koldam mi somnga le panga anombok ani CAB no tolerance week man me kania nakina arhanin karontar lang dona mitin te face mask si kan himna bulpui ber ani ti hria ila kholaya kan choin face mask vuangai poimo ram turin kanin ngen ani Lawngtlai district a hive an pung zela chuwang chuan mitin te athar a kan film khur le zual anga yani ti kha kan hriat nu ma ni sila kan soinon le du ani kutsil uar te midang lata omte face mask vu ulukte pon chu atam lo te hi kan zawaya kan him tlan na tur ani nimin January ni som le pasari atanga pathian ni som ni le pathum thlenga le covid appropriate behavior CAB no tolerance week man mek chu mi puiten an zom thle ni in alanga heti lai hian mi pui tamzokin thu anoi viau lain thu oi lo le engamo awanga face mask vu alo mu tur ero anom zeu se uboka heng kholaya face mask vu alowa chuak te hi ngai damna omlovin choitir zel anni no tolerance week man chung hian executive duty arwat te chu mun sanga an duty a anni baka hian Lawngtlai police te chuan akha to ka patrolling nein khopui chung an fangkwal rengbok ani Lawngtlai district a hian Shileng mek chuan ji omlam apan thei meu lowa December ni somthum le pakhat sangni somni pakhata le January ni khat sangni somni le pahnia khan Lawngtlai district chunga positive somni le pathum chi an oma voin January ni som le pariata ero chuan positive za som riat pakhat anom to ani telin an pung set ani Lawngtlai district chunga hian sangau lungtian le Lawngtlai south te chu Shileng luarna le hriwei mu chu atamna te annia Lawngtlai khopui chunga po Myanmar atanga ral tan lo lut atanga hriwei mu chu thar anom nual thin chuan hriwei mu chu atipung viau bok ani Lawngtlai district a kum som panga atanga som pasari inkar nena COVID-19 sidanna vaccine covaccine pek chu chunzom zel ania kum sang ni le panga sang ni paruk le sang ni pasari a piangte kum som panga atanga som pasari inkar nena COVID-19 sidanna pek chu voin thlenga la chunzom zel ania voin lama khan Lawngtlai chan mari oile hall chan mari in pui a pek chunzom ania voina vaccine an pek hi first dose la lo te na pek ani Lawngtlai district a hian
kum som le panga atanga som pasar inkar covid vaccine pek tur hi sangsari zaruk somthum target ania nimin thleng khan sangni somsari le pali pek anni to a vaccine la to hi zazela somni pasari point pakhat bial ani heti lai hian kum somli panga chunglam te tan first dose le second dose vaccine voina vek khan pek ngal ania tun thlenga vaccine pek to dan hetiang hi ani kum som pariat atanga somli le pali inkar vaccine pek tura target sang singruk sang khat jang ni som ko paruk ni in voin thlenga an pek to hi first dose singli sang kwa za som pali ni in second dose hi singni sangli zaruk panni pek anni to a kum somli panga atanga somli le pakua inkar vaccine pek tur target hi singni sang khat somruk le pathum ni in chutatang chuan first dose sing khat sangni jangni somriat paruk le second dose sangriat zathum somsari pakua pek anni to boka kum somruk chin chunglam mi sangruk somnga panni nena first dose pek ni to in mi sangli jangni som pakot nena second dose pek anni to bok ani Lawngtlai district chunga covid vaccine pek hi chunzom zel tur ania thingtlang lama po thoktu ten kalchilin vaccine hi an pezel don ani thingka khua ral tlante bial tu MDC pu LR ding liana chinza chuan voina khan to in tranpuina thilpek sang alana pu LR ding liana chinza IOC bial tu MDC chuan abial chung khua ral tlan thingka wele hola ommek te to in tranpuina thilpek sang alana he huna hian pu LR ding liana chinza chuan thu sein Myanmar rambuai awanga in har satna to kan ria kan leina takzet cheu hun thazok alaron her in har chuak le nge yang ti hi kan be sei pui takzet chewani tin pumaliana chuan eile ina buaina le har satna le annei aphal don lo thu soin riltramin in om lovanga lim takle thamong taka in om hi kadu ani tin face mask mai tuam na man apoimo ziate sanitizer man that atul thu te ral tlan ten hena hian asoibok ani vinia pu elar dingliana chinza ina ral tlan ten hena thilpek alhan hi bu fai bek thum dal bek khat alu bek khat tel kes khat le face mask le sanitizer te ani pu elar dingliana chinza AOCBL to MDC hi pu H lalming moya member planning and development board LADC in atroy om ani nimin thotan ni chama som pakhat le achan ve akhan Zoram People Movement ZPM Lai District Headquarters Lawngtlai chuan kuminatan office honna le kumthar in hlan tharna program an manga he hun hi pu siro chan puya secretary in akai hroya pilal sang liani president zonu district committee in hun ser amang boka kum sang ni somni panhi kumthar in hlanna pusilal nun puya general secretary chuan nein kumthar atana party in boss sainale machop sang te saina anei zui ngal bok ani pathian hena tongtlai rualna nen in hlanna hi nei ania kumkalta sang ni somni le pakhat chunga an hruai tu puke tlungchina vice president ina chatuan ram apan awangin ama sunna hun manhal ani bok ani hemin hu hian pu MC ram sana president district headquarters committee chuan thu soina nein kumsang ni somni le panni kumthara ZPM Lai district headquarters Lawngtlai thok tu le member zong te kumthar chibai abuka ZPM chuan kalphung thar mipui sarkar kan nei theinan he kumthar hi kan man anga yani tin pu MC chuan tuna hian ram siam that duin Mizoram mipui tam tak chuan ZPM a rin na le be seina an nei thar me ka mipui be seina le rin na ti lo tling turin tho ho na tha apui mo a lalpa hrenga ram rong bol na kong kan zo sel hi apui mo ani tin asoibok pu
puram then liana secretary district headquarters point thu seina nein kumthar in han an nei thei chulo momati thu asoya party tana atho pui jong song te tho ho na tha nei le zual tura cha in dikna le felna nen pathian thi chungin kan ramtan in pethar theu turin kalkhom ta chu asom bok ani e huna hian pubilarin sanga treasurer district headquarters le pubiak chunga advisor district headquarters point thu seina hun an mang boka kan ram siam thatna tan ram hangai na ril ru tak tak le ram veina tak tak kan nei thar apoi mo thu an soya in lungrual na hi chakna hnar ania hemia tan hian chak taka ke penzel turin kalkhom te an som bok ani nemin thotan ni akhan Lawngtlai district level committee on fire prevention chu an chairman Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikahovin Lawngtlai DC conference hall an thu khoma kang mei ven konga malak dan tu rang te an sei ho ani chairman Dr. Andrew H. Vanal dikachuan nikum lama Mizoram hun sanga kang mei wanga harsatna na satak thlengin rammi puite poin kan boi pha hle ti soin kha kang mei ven poimo ziale na sasoka tranlak atul zia tilang tu niya Hriat thu asoya kang mei achua to hnuwa thelmi tumchu thale zung sumle pai sen a hau tak e mawangin kang mei achu ama a lo in ven lok na lam chu ngai poimo le zual aturani ti in asai member secretary Lai Autonomous District Council District Council Conservator of Forest pu kela ro mo en na tangin kum masa lama malak dan report ngai thak ania kumina ta nam malak dan tu sang soi ho jing ngal ani malak na tu sang jinga February ni sari atanga ni somle panhi chunga mantur fire prevention week sang ni somni le panhi honna chu February ni saria DC conference hall a buasa ini se ti in anrela Lawngtlai district chunga kang mei ven na lam in zirtirna awareness campaign warzoka buasa ile tura ro manni in hemiatan hian ko rang sanga zirtirna peya chua ba ka video clip siam le thuziak tarte kalpui tum ani kang mei ven konga thok tha khuate nena choi moina village level fire prevention award 2022 chu kumin po hian siam le tum ania state level committee in lo hal thei hun chung abituk march ni som le panga chu zom ve tur le leipui huan hal hun san bi thia tura district council thunei tu tengen le sapela ramwa le ramhal khapna chuak tura district magistrate ngente rel ania ram kang tur ven nana mei dai phia te kang mei ven chungchanga mi pui zirtirna atam theyang bera puangzar tura oilele ko han lamte ngen ni boxe ti in anrel bok ani Thuthar ha ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni sa korin paron ngen che ani nimin thotan ni akhan Lawngtlai district level committee on Myanmar refugees chu an chairman Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikahovin Lawngtlai DC conference hall an thu khoma chairman Dr. Andrew H. Vanal dikachuan district level committee on Myanmar refugee chu high level committee on Myanmar refugees thurel bo suya din ani thu soin thutkhom voi khatna a kal member te nena lom thu asoya Myanmar ram buena awangin Lawngtlai district chunga raltlan engamazat an lo lut to ti soin an mani chomdol na konga theitop chu tu central Yanglai association te ko than te tomngai por sang tele district mi puite in pek na lom thu asai ani task group on Myanmar refugees nodal officer Lawngtlai sub divisional officer Sadar PTT Bekhai ji chuan Lawngtlai district chunga Myanmar al tlan te din mun tlang pui atar langa central wele roi tu ten hen atangin ral tlan an lo boi pui to dan ngai thak ani bok Lawngtlai district chunga Myanmar atang ral tlan mek tele lo lathen bel turte chomdol le en kol zui dan tur sei ho zui ngal bok ani thunei tu ten an chin chia danin tundin huna Lawngtlai district chunga Myanmar atang ral tlan lo lut te hi mi sangli zaria somni paruk anom meka anzinga mi sangthum zanni somli pakhat chu
kumsom pahni chunglam ni in kumsom pahni noilam mi sang khat zanga somriat panga an oma meichia sang ni zang ni somnga le pali omin mipa sang ni zanga somsari le pahni anom bok ani ral tlante chomdol le enkolna atan hian an khosak na tur mun ngai tu abel chungchang te an ei le in tur le damdoi chungchang te le an mamo tur sang sang phusuk dan tur te chu voina meeting a hian an sai ho ngal bok ani voin thole ni January ni som pariat akhan Lawngtlai DC Dr. Andrew H. Vanal dikachuan order thar ti chuakin he order a hian Village Level Committee on Myanmar Refugee chu Lawngtlai District chunga ral tlan omna khuwa an huayim mi ang hian din tur ani ti in order thar ati chuaka hetiang hian committee ruang am din tura thu chu a hian tarlan ani chairman a hian president village council court VCP ani anga vice chairman a hian branch oile president apiang te ani anga secretary a hian branch oile secretary theute ani bok anga treasurer a hian president LWA Lai Women Association a branch president theute ani don ani tichuan heng village level committee on Myanmar refugees mo phurna tur te hi hetiang hian aron tarlang bok ani pakhatna chuan mani veng le mani khuwa thewa ral tlan lo lut te chin chia an omna tur ruam han sak ti ania panhina chuan district thu nei tu tenen in berona eile in tuile eng power damdoi ruam han sak te ani anga pathumna chuan ral tlan lo lut tharte COVID-19 test le screening le vaccine pep konga thu nei tu te atul anga pui bom tur anni palina chuan district thu nei tu tenen in berona ral tlan te in lo fak na tur ngai tu asak kha an mo phurna ani don bok ani pangana chuan village level committee hian anveng le an khuwa a ral tlan lo lut te din mun tharlam berdi sia an the lut thi nanga har satna to te rang takin di sin hena hian an thlen bok turani parukna chuan ral tlan te chet velna movement uluk taka vil ani anga pasarina chuan village level committee hian DC emo district level committee thu chuak reng chak takin an bo zui thinang te in an mo phurna turte aron tarlang tel ani Myanmar tanga ral tlan Lawngtlai district lo lut te hi an pung chho zela ni tin lo lut thar an ombok awang hian khotina le veng sang sanga heng ral tlan te hi da an nia DC order a hian heng ral tlan lo lut te hi mumal taka enkol na an ton theina tur le enkol an ni theina turin village level committee hi DC hian din turin order thar hi aron ti chhok ta ani